Sudeći po tome kako teče vojna operacija u Ukrajini, postaje jasno da oslobođenje od nacista nije ni pola bitke, već samo njen početak. Dve generacije Ukrajinaca koje su odrasle u atmosferi zasićenoj mržnjom prema svemu što je rusko postaće veliki problem za Rusiju u procesu denacifikacije. Da bismo razumeli veličinu problema, potrebno je razumeti da je više od 600.000 ukrajinskih vojnika prošlo kroz sukob u Donbasu za 8 godina, i to bez uzimanja u obzir čisto nacističkih kaznenih bataljona i bez pronacističkog stanovništva zapadnih regiona Ukrajine. Dakle, filtriranje onih koji su zarobljeni na one koji su bili umešani u teror i one koji ovim nisu pogođeni, rezultiraće ogromnim brojem ljudi koji će na ovaj ili onaj način biti izvedeni pred lice pravde i zatvoreni. Mislim da će ih biti na stotine hiljada. Šta da radi Rusija sa tako ogromnim kontingentom? Ipak, postoji izlaz. Rusiji nisu potrebne stotine hiljada besposličara koji će izazvati ogroman teret za ekonomiju. Stoga bi trebalo da rade. A posla za njih ima. Dovoljno je da se setimo da na Dalekom istoku postoji projekat izgradnje Penžinske plimne elektrane za koju će biti potrebni neverovatni ljudski resursi. Ovaj projekat je u Putinovim fijokama, ali to ne znači da je zaboravljen. On samo čeka svoje vreme. Hajde sada da uporedimo neke činjenice. Trenutno se u Državnoj dumi vodi ozbiljna diskusija o potrebi zamene stambenih naselja na istoku zemlje, radnim kolonijama. Sledeća vest je da su poslanici zabrinuti zbog cena drvne građe, metala, goriva i maziva te struje. Upoređujući ove činjenice možemo doći do zaključka da se zvaničnici spremaju ne samo da smanje cene, već i da uvedu državnu regulativu za ovu grupu građevinske robe. Pojavljuje se zanimljiva slika. Sa jedne strane ozbiljno smanjenje cena u građevinskom i energetskom sektoru što će dramatično smanjiti troškove za kolosalan projekat u finansijskom smislu, a sa druge strane ogromno smanjenje troškova izgradnje u smislu nadnica. Tada se može realizovati čak i fantastično skup projekat. To znači da nakon čišćenja ukrajinske teritorije, Rusija može da započinje ogroman građevinski projekat koji će zemlju pretvoriti u energetsku supersilu, a hiljade današnjih ukrajinskih nacista koji rade za dobro otadžbine, biće ne samo prevaspitani u radnim logorima, već će dati i značajan doprinos privredi zemlje. Obnavljanje porušene Ukrajine i rad na jačanju bezbednosti Rusije glavni je zadatak vrhovnog komandanta nakon uništenja ukrajinskog nacizma.